Salam sehat, kombongan masalok na puang. Mak kure sumanga ki belan nama masena puang tontong lempan lako kita. Memasuki minggu kerja yang baru, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan melalui renungan harian Toraya Senin 5 Juli 2021. Laung basa ki kadana puang matua lamai Pak Pudian karua pulona dimulai diomai ayak kasera selako ayak 20 dolo diomai ta mas sambayang kipuku di komisi kipakala abi komi opuang matua lante melambi totemo belana liu mama semi pak kaboro milako kami taumi kure sumanga tumintu mama semi la umbasakan kada maseromi kuasa penama salok rondongkan denau pak naya tu kadami napasake kane lalu mintu sulapa katuangki lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. Kadana puang matua lata basa lamai Pak Pudian karua pulona dipamulai diomai ayak kasera. Mi buak mo sia mi palengka tu sang to anggoro diomai tanah Mesir amiulai lau tu mintu bangsa mitanani tu kayu iya to. Mi palaparam mo inan naurungan ni menua ka melo sia usitutui padang. Mintu duka buntu naungan ni ongan-onganna sia mintu tangkena ungkapu kayu arasi sang barak padang. Napo pendolok tumai tangkena sai tamatasik sia mintu lolona sai tamasalu. Maapari ami lo opori tu temboona naurungan ni minda-minda lendu inde to lalan iya to napeloloi bang napepurai mo bai Lampung siangga ana olo-olo diolu padang pura ungkande. O kapenomban na mintu makdandan maritik sule komi tiro lumbangi daumai suruga sia penunui sia parinai temintu garonto anggoro. Tu pak tokdo natanan 5 kananmi ia motu muane mi peloboran kalemi ia tu kayu ia to dibala butung rompon sia mintu tau ia to sabu mo diona kaumpalese kami matami rondongi limami tu to diona kananmi ia motu to mi peloboran kalemi ia kesusi to taemo angki labalik diomai kalemi patuokani angki miongli usabu sangami o puang kapenombana mintu makdandan maritik pasule kani melo keparangi turupami angki dilendokan. Amin. Kadana puang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita hari ini dengan tema Sinar Wajah Allah, Arang Lindona Puang. Dentu ulelian kumua, inang labuda bangnya tu tau, kaundian sai mak minggu. Sabak buda-buda adek tu mak kada kumua, siagi-agi bang siamo to, ke kulandi duka pitu diangkaran 5 dipasak ke domai mimbar. Kada tabasa ina kumua, kama diorenna arang lindona puang, ayat 15, kaum palesekanmi matammi, ayat 17, parangi turupami, ayat 20, menda ditanda katilendokan, kamau paran sia kasalamaran lako taun na puang.
apa na saading siya natiro to maapudi kumua tu belan na kasengkian na puang anna iya tuto Israel na pandasa to senga anna sanggangi siya narampa tau tu tondok aya 10 talu saya lako 17 belan na mambela ba tu taena ma dioren tuarang siya lindo na puang belan na mamali isule tu taun na puang latuo manaman siya rongko siya busarungu lako tondok senga susiton na pura lendu aya kasera saya lako 12 ia moto anna sumengo tu toma apudi o puang pasule kanni melo ke parangi turupami angki dilendokan aya 20 kombongan masalo na puang manasa kumua tae sundun keasalan diangkaran siapi ki 5 sia di pasake sabak mintu tonoran kamenomban siumpu nasang randuk ti pamulanna sai rokko puranna kamenomban mak dawan kamadionganan arrangna sia lindona puang lantuk lan mintu atu sia inan ia moto ta itu misa agan atu sia inan tutang lanaisan sia tang lana kuasai sia na parenta puang ta itu atu sia inan tuladini membuni sia umpoga ukalena kita pa aporayanta sia pa inanta ta inan kabunian di olona puang tuladinai umpoga umisa pa aporayanta sia pa aporayanna pa aporayanta mai komi ta tontong maapatongan kumua ia tu arrang masokan na puang matua mempayan lalu mintu atu lan katuanta arrang lindona puang tontong mempayan lan katuanta amin kadanna puang kombongan na puang mai komi tomatuangku sia siulu ta masambayang o ambe sumpu mamaselan suruga maakure sumanga akan atu totemo belanna liu mamasemi siapa akaboromi tontong mempayan lako kami kadami tuki basa kuasa pena masalo mimpasakekan deno paana lalu mintu sulapa katuangki tontong mempayan tu arrang masokan mi si arrang lindomi kure sumanga ambe mamase atu totemo si sola mintu kombongan sia taum minde jemaat ramah kipas sambayangan tu kombongan tu makure sumanga belan nama ulang tahun pernikahan sia mintu berkat-berkat lalu sulapa katuanna maleke dio maisaki makure sumanga belanna rupa-rupa katuan kipas sambayangan puang tu mintu kombongan mi si misa-misa lalu rumah tanggana kamu puang lompas sake toruan nambe toruan nindo toruan nanak sia toruan nampo kama sei siapa kaboroi kipas sambayangan puang tu pengkarangan na kombongan mi kamu la pasake mintu usaha mintu pengkarangan na kipas sambayangan tu tomatuangki lansia tomatuangki toruan nambe toruan nindo pasake puang lalu mintu katuanna kipas sambayangan tu majelis gereja sia mintu pengurus OIG lan unangkaran ni tu pengkarangan pelayanan pasake ambe mamaselan suruga atu totemo untingayo ite saki ma apa sanga-sanga virus corona o puang pasake kan masola nasang tu kombongan mi bengkang kamatotoran den nopa kitontong matoto untingayo ite mintu sulapa katuan atu totemo kipas sambayangan puang tuba atu pira-pira kombongan lalu pergumulan belanna saki o puang kamu la umpasake tu kombongan mi tu marasan lan perjuangan dio ruang ICU Dr. Yosefin Mangontan istri
dari Bapak Kombes Dharma Lele Padang, tu sementara lan ruang ICU di Rumah Sakit Bayangkara. Kipas sambayangan tu Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, tu mangka unjalani operasi di Rumah Sakit Primaya Awal Bros. Kipas sambayangan tu Bapak Wawan Setio Hartono, sekeluarga di Jakarta, anak dari Bapak W.K. Randa Bunga. Kipas sambayangan tu Nyonya Herlina Rama. Kipas sambayangan tu Bapak Agustinus Randa Lakbi dan anak Eliezer Brilian Randa Lakbi, tu sementara dirawat di Rumah Sakit di Jakarta. Orang tua ada di Makassar, Ibu Agus Sambara. Kamu puang la umpasake. Kipas sambayangan tu Yosua, Bapak Yosua Max Yoitu, tu sementara dalam perawatan di Jakarta. Kamu puang la kamasei. Kipas sambayangan tu Kombongan Nyonya Mary Patongloan, Angki anak dari Bapak Octavianus, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya C.H. Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburawal, anak kekasih Yosua Lele Padang, Bapak Martin Pirade, ayahanda dari Ibu Tanti Pirade, Saudara Liliani, Nyonya M. Palimbunga, Bapak Nathan Sambo, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Bane, Saudara Naftali Mina, anak kekasih Rizky Pagiling, anak dari Bapak Penatua Manase Pagiling yang dirawat di Rumah Sakit Hermina sejak hari Jumat. Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Angre, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Saltiana Robi, Saudara Erlin Simanjuntak, orang tua kami Nyonya Peter Tena yang sedang dalam perawatan intensif di rumah. Nabak tu pira-pira pah kombongan mi tu tak kisah abu isangan na opuang, kamu la umpama totoi, kamu la umpama leke, kure sumanga mati olomi buang. Kipas sambayangan tu mintu kombongan mi, kamu puang la umpasake. Kipas sambayangan tu tomak parentaki puang, lanunang karan nite, pengkarangan belanna, pandemi virus corona. Pasake tomak parenta puang, pasake tu tim dokter, petugas gugus COVID, na mintu-mintu taumi, tu umpak bengan kalena, lan pelayanan ia te kamu puang la umpasake. Pagari kan ni puang bengkan ni kesadaran, tontong umparina melo itu protokol kesehatan, ulopian itu katuan misorongan kan. Perangikan kemas sambayang kan mengandokan umpotete puang ki puang Yesu puang palabak nakasalangki kirampo mas sambayang di olomi. Amin.